Mi već dugo surađujemo sa udrugom i spontano sam to nekako odlučila u ovoj prilici ja. S njima surađujem, evo, moj gospod, naravno i muž, mene podržava. U tome nema druge prilike. Ne, šalim se. Spontano smo se odlučili tako da smo izabrali njih. Volim da su mi ljudi zadovoljni, sretni i evo, bitno mi je da se osjećaju ugodno i udobno. Već po, ne znam, 10. i 15. put kako Anica i Robert podržavaju naš rad i našu udrugu sa raznim projektima. I ovom prilikom mi se zahvaljujemo svakako na tome što su prepoznali naš rad i ukazali nam povjerenje i evo organizirali ovu večeru u korist humanitarne udruge Fra Mladen Hrkač. Zahvaljujući ovakvim projektima, ovakvim večerima, ovakvim plemenitim druženjima, udruga uistinu može ostvarivati svakodnevnu misiju svog postojanja. Anica i Robert su znači od samog početka uistinu uključeni u rad udruge i iskorištavaju svaku priliku gdje mogu da pomognu na bilo koji način i ova večer je još jedan dokaz da će uvijek imati sluha za one u potrebi. Pa ideja je izvrsna, znači jedno ugodno druženje, a pomagati ljudima koji su potrebni. Mi smo naročito mi je ideja izvrsna iz razloga što smo povezani sa udrugom Mladen Hrkač. Znači to je udruga gdje smo mi sponzori sa hranom. Znači naš restoran Mostovi svaki dan dostavlja njima hranu za njihove bolesnike. Prije svega Anica i Robert, dakle veliki humanitarci i kad mi nešto organiziramo uvijek su prisutni i u našim organizacijama, tako smo i mi došli večeras ovdje podržati njih u njihovoj organizaciji. Između ostalog udruga Fra Mladen Hrkač, dobro znana udruga za koju mi organiziramo također razne projekte. I čestitam na organizatorima, ja sam isto donator i pomažemo udrugu Fra Mladen Hrkač. Pa večeras sam, hvala Bogu, gošća, Jure i ja, kod naše Anice i Roberta i strašno me to veseli. Anica je bila i na našoj večeri. I ja vjerujem da je ona to dobro nama večeras nešto spremila, ne sumnjam uopće u to. Inače smo večeras ovdje prvi put i divno je uopće što ta akcija još žešća je svakim danom i svakim projektom i svakim novim domaćinom. I ja vjerujem da ćemo stvarno do kraja ove sezone napraviti jedan veliki krug po cijeloj Hrvatskoj. Ja sam znao čim dođem kod Anice Martinović ovdje i Roberta, prijatelja, da ona to zgojila ugodno s korisnim. Prijatelj pokojni, predčasni naš Mladen Hrkač je bio moj prijatelj. Drago mi je da večeras smo ovdje i drago mi je da je se spojila ta humanitarna nota ovdje u Sesvetama, u restoranu Valis, da se pomenemo tog velikog čovjeka i s druge strane da kroz tih 200 večera pomognemo drugim ljudima. Drago nam je da i Dinamo i braća Mamić mogu sudjelovati u ovom prekrasnom projektu. Rado ćemo se odazvati uvijek u ovakve priče. Zadovoljstvo je da možemo pomoći raznim udrugama, djeci, bolesnima, onima kojima je potrebna pomoć i to je i naša misija, nas pod navodnicima javnih osoba ili ljudi koji rade u institucijama kao što je nogometni klub Dinamo i INE. I evo još jednom ponavljam, izuzetno čast i zadovoljstvo i biti večeras ovdje. Mogu najaviti za 11. svibnja na ovom istom mjestu večeru, znači GNK Dinamo i braće Mamić.